Minister Modi ji ne pirak reba. Ada hadak bhotana NRC sanaba yaro yabe the vote pitok reba coach. Na Kana Nabu Chumiba athanu separate administration hai. Yauri watuna political and administrative solution settlement hai benina separate administration hai benateva. It could be any other form, which should be agreeable to the people of the state. Hai high level what bu fighting to ring halli. Khang batawa. Duni khang ise. Maramdi Bharat Sarkar ki intention da Manipur inchi makai bi wapam nahi inchi imang da tale rabaneba Manipur kanbadi na university ama bawo kanbanga maktraga di laipak siam thin so neba ko ajru ABC ne yarga su yaro do wadubu separate administration na tho eta hanjalli aduga hata piga doramni na haire hujikti ITL must work under the condition of manifesto of the Congress means they must accept that any resolution of the crisis must be satisfactory to all the people of the state. That means including Maitais, including Pangals and others communities. So they have accepted by supplying that memorandum to the Congress party saying that Congress ki the yaw manifesto the terms are terms that is satisfactory to all the people of the state Hyven Ebako. Adu accept only we welcome. We will to Adu Haidana Kana Nabu Chumiba athanu separate administration hai. Yauri watuna political and administrative solution settlement hai benina separate administration hai benateva. It could be any other form, which should be agreeable to the people of the state. Hai high level what bu fighting to ring halli. DM college and Lerameba Manipur gi ahanba college 1946 da hogi base university olak base Fajana Semgat Pagi Mahuta, low in a Savana San Tugaire, University autonomy, Mahan, but then Isam, Sigi life, ki careers, no Savata, Imang the Tale Ravaneva, Manipur Kanbadi na University, Amababu, Kanbanga Motraga di Laipak Siam, Tin so never got. Armed Forces Special Power, Nasagi, Uber the Kappa, the heart for the case like the Budo. Nasi Bhatas and the party in the Lotori. Governance is the same. Honorable Prime Minister Modi ji na, "Hey, Praja warani, tangai phadan ba jaga khara da border state ina thamsu maximum lok thoi na police station punak ayam badagi maximum dagi lok thokris. Akoi na hairu bunate. Maya ma mamang dagi tawru kitu khange. Minister Modi ji ne pirak reba. Ada hadak bhotana NRC sanaba yaro yabe the vote pitok reba coach. Khang batawa. Duni khang ise. Maramdi Bharat Sarkar ki intention da Manipur inchi makai bi wapam nahi inchi Honorable Prime Minister na Parliament da ahum na ngangi budo swai da ngangi hai budo ngaman laga sakhi ba koi ai am ngai de sem Honorable Prime Minister na Parliament da ahan bagi August ki tarik tara da yam phajana mangang hai ai matlab clip le adagi second da Lal Kila da Independence Day ki numita, especially Manipur ki damta ngang hai. Adu punam waktu ngangi de no ngamma sakra bhosi humma sakhi mina dakse. Ai sathi na pen de bwane se. Adu na social media sana ba karanda ba je kar phara se na ba jikhe ba. Social media ada ne ba moi sanaris. Adu na asing ba de word di phaba. Aran ba de santu ko yam sakre ba. Kari daudoi no. Huji haire masano paili tamina. I did Shanaja Satpani. Pilero, Madam the Tabak Doguda with a Quilo to Pokre. Manipurgi issue the Taudabakari lady again, Hainesine. I quake Gomen Chibu, a Tagat Panate, Honorable Prime Minister Modi Jibu Tagat Panate, I quake Gomena Manipurgi, waiver core issue the Taudaba. Amakata ownership. Only one point. Iraicha Nasigalang, the Obiriba, Langalo, Viriba. Isil na ngakta na khoi sunaramdam ni ai khoi khakta na pokpunate ai khoi na suna khoi dagi hena lepak nungsi hai su haizeroi somna su hena khoi dagi hena lepak si nungsiram yai adubu nungsi hai bado thabak to utpa oina Manipur kanna bo hona biri hai adu tuiriba tariba dagi lan bangam driba sig 1993 ga compare tokselagi ase yamna onna taina gajani Manipur ki police station na matam do karam jaga da changi akhoi gi CW member ga khangam ga si kangpok bi da negotiation taw chatlini ngasi gi sumaina mi changba ya da khota ba transfer da ga taw ponte ba natra
adagi matamdugi erang dudi arm group na maru in tawbani ngasi people gi civilian mapau yaw kan sigi yam thing khenai haibasi khangdavida state ama leitabaga samana le matam state leine operate tawrine ba kainga kuki marakta dum chatle ba ko adugai khang masamuk nagane ko hairone khoi kabuini dana negotiation tok chatli ni kaino da kangpok pida adu kana na ngasi ai hujik sapanga mi brava se adu natab sukan khande bi nga ki asoy ju kupsan na one of the miyam da lan na sandoi ba mayam se irei cha punamak akhoi miyam su gyan ta se akhoi wakhan ta mina se aduga ngasi lenga pai biram so ai khut non ja haijai sini chili ba I akhoi amatani leipak se nakhoi gi narei chang aktani akhoi su nakhoi na power pai bi hujik tawbani oida pa da se ngang bi ganu aduga DM college ki Taoriba se thuna mukta chumthok piu natraga di miyam amana haurak pa matamda sum kupsalak pa aran ba mayam sina nongma pokhairak padana akhoi gi da yamna aphaba oiroi haiba se ai haijage